bazalwane egameni likaJesu. Amen. Nginokuhloniphekile lokusedulu ngibingelele umfundisi losembi kwami, umfundisi Zungu. Ngikusulele libandla lonke egameni likaJesu. Sengiviselana bazalwane labakhona la ku social media. Haleluya. Amen. Yebo bazalwane. Ngime phambi kwenu umbana uNkulunkulu, ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Haleluya. Amen. Kumthanda kwami nguye lo waqale wangithanda egameni likaJesu. Ngisengamthandi mina engingadi ukuthi ukhona uNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Amen. Umbana uNkulunkulu nje bazalwane ngisacetha kusho lokho, nguye Sandile ngwakamavimbela Sibongo. Ngisizisiwe, ngithanda kakhulu uNkulunkulu. Ngiyamthanda ukuthi silugani Sandile nginaso, ngikuthanda lokusho ukuthi ukhona uNkulunkulu. Ifu sengambona satambona, qhubeka uthembele kuye, utayisida yakho impilo egameni likaJesu. Amen. uNkulunkulu longalahlani, uNkulunkulu lode emagqubu, njengoba sithe lapha nje sithe kutomkhonda yena egameni likaJesu. Amen. Sitawugijima nje siyofunza encwadini yabaseRoma chapter 7, sitawuqala kufunza lapha kuverse 14. Haleluya. Amen. Romans chapter 7. Haleluya. Amen. Live lakho liyaphila babe wethu ingcwele namuhla Jehova ngisumakathe. Uphila kwalo babe lengimuthi ngekhathi emathanjeni ethu. Selivakele simakathe babe wethu ingcwele namuhla babe Jehova ngisumakathe selehlile. Ngiyethemba babe wethu ingcwele ngeke lijike libiyabayaba egameni likaYesu neNdodana uMoya Ngcwele. Amen. Amen. Bazalwane, lencwadi yabaseRoma chapter 7 uqala lapha
evesini lika 14 sihloko sakhona sithi kuphambana komthetho wamoya nemthetho lokumuntu. Haleluya. Lapha nakabhala Pawula egameni lika Jesu ukhuluma kahle ukhuluma uthi siyathi ukuthi lapha ku verse 14 uthi siyathi ukuthi umthetho wamoya kodwa mina ngingumuntu wemhlaba lothengiswe esonweni. Haleluya. Nakakhuluma lana umpostoli uthi siyathi ukuthi umthetho wamoya kodwa lokuthi siyawathi umthetho wamoya uthi kodwa mina ngingumuntu wemhlaba lothengiswe esonweni egameni lika Jesu. Amen. Sihamba nje lapha pasemfundweni langa egameni lika Jesu sikhanza ukuthi sithengisiwe sometimes egameni lika Jesu kutinti edinventa lapha emhlabeni. Haleluya. Kuthengiswa kwethu sibe singadi sometimes ukhanza ukuthi sithamuka kuma families lahlukene. Haleluya. Sibe singadi sisakhula nje sibanibana size sibe ngaka sometimes sibose sesitwa nguNkulunkulu egameni lika Jesu. Abose sosivula emehlo akamoya sibose sesiyabona egameni lika Jesu beyond lokuthi uyathi maybe egameni lika Jesu njengoba sengitholele livile sasho lompostoli ukuthi siyathi ukuthi sithekiswe siyathi ukuthi umthetho wamoya kodwa mina ngingumuntu wemhlaba lothengiswe esonweni egameni lika Jesu. If so wathi ukuthi uthengiswe maybe esonweni you need to repent egameni lika Jesu. Nako nje lokudinga ukuthi ubososo yakwati lapha kahle lamavilawa is not about ukuthi ngivele ngaqubuka ngaya kuwo. It's about bufakazi bami egameni lika Jesu ngempilo yami lengibonile ngisaphila lapha semfundweni langa. Haleluya. Angibedi ukukhuluma nje just ngeliving ngasho ukuthi kabantu I am a walking testimony. That's why ngiqonze kuleli verse leli ngathi no egameni lika Jesu ngitawuthi nangime phambi kwabazalwane ngikhulume ngaleli vile egameni lika Jesu because lingisitile mina egameni lika Jesu ngilibonile lingishita empilweni yami egameni lika Jesu. Haleluya. Athi lo mbhali lapha ku verse 15 lokho lengikwendako angikuqondisisi ngobe lokho lengikuthandzako angikwenzi egameni lika Jesu. Uthi lokho lengikwendako angikuqondisisi egameni lika Jesu. Uthi ngobe lokho lengikuthandzako angikwenzi kodwa ngenta lokho lengikutondzako egameni lika Jesu. Sothi kahle ukhanza ukuthi kunetinto leti lapha ngekhathi kwethu tisendisa tinto lesingathandzi kutenda egameni lika Jesu. Sothi kahle tisiphambanisa nendalo yaNkulunkulu sometimes egameni lika Jesu because lo mbhali lana uthi lokho lengikwendako angikuqondisisi. Ukhanza ukuthi sometimes wenda tinto letisinengiso phambi kwaNkulunkulu. Why? Because awuqondisisi letinto. There is some spirits lekhona lekwentisisako letinto longatithandzi kutenda wena egameni lika Jesu. Lento ukhanza ukuthi sometimes iphila la ngekhathi kwakho egameni lika Jesu. Now awusathandzi ukuthi lento ibe khona empilweni yakho ila engatini yakho egameni lika Jesu. Uze utibute ukuthi why kimi empilweni yami because ngiyamwenda ABCD egameni lika Jesu. Ngiyaya isonweni ngiyakhokha kweshumi egameni lika Jesu. I am a prayer warrior egameni lika Jesu. Kepha why kwenteke lokho empilweni yami egameni lika Jesu? That's why abhala lo mbhali lapha egameni lika Jesu athi lokho lengikwendako angikuqondisisi egameni lika Jesu. Uthi ngobe lokho lengikuthandzako angikwenzi. Sothi kahle lokho lengikuthandzako kuqinzetelwe. There is a oppressor egameni lika Jesu lehlela kwempilo yami egameni lika Jesu. If ngingumuntu lokudzingeka ukuthi ngiphumelele egameni lika Jesu etinveni, there is a oppressor lehleli nje latu kwe destiny yami ithi lapha angifuni mina lona anakuze aphakame egameni lika Jesu. Sothi lapha kahle uthi lo mbhali ukhonza lokuthi kahle ngikhonza kwami lapha uthi kahle njengoba maybe bengifisa ukuthi mina bengahamba ngemoto lenkulu ngiyabekisa egameni lika Jesu. Sothi kahle lo mthetho lo lakimi lokentisa letinto lengathandi ukuthi ngitende egameni lika Jesu. Uthi kahle ngeke mina ngibe nemoto empilweni yami. Kepha namuhla njengoba sesitawuthandaza egameni lika Jesu sihlangene lapha sibambisene egameni lika Jesu. Uthi lo mbhali lapha na uqhubeka kodwa ngenda lokho lengikutondzako egameni lika Jesu. Athi na uqhubeka nangabe ke
ngikwenda lokho lengingakuthanzi kukwenda ngiyawuvumela umthetho ukuthi ulungile egameni lika Jesu. Uyathi uya-understanda lapha lo mpostoli egameni lika Jesu, uyawuqondisisa umthetho uthi kepha naku lengibhekene nako egameni lika Jesu. Ngasho nje ukuthi kabanti egameni lika Jesu khanza ukuthi sometimes egameni lika Jesu sibantu maybe silibandla laNkulunkulu egameni lika Jesu empilweni nje tethu it not easy bazalwane, ngikhulume nje liqiniso, to live a holy life. It not easy kulukhuni, but umthetho waNkulunkulu udinga ukuthi sikwende lokho. Khulume nje liqiniso, it not easy, ikakhulu if umuntu lokhanze ukuthi bak-abusile nje empilweni. Ukhanza ukuthi those things tiyakubamba ukuthi ukuhluleke kuphila just a holy life. Ukhanze ukuthi because kunesilonza la ngekhathi kwami, ngiyafisa kuyenta lento kepha angikhona, ngiyaya esontweni njengoba ngishito kepha angikhona, because ngiyopha lengekhathi kunebovu lobuhlale njalo njalo kungikhumbuta ukuthi uyathi ngentiwa ini empilweni yami. That's why lo mbhali lapha kulo chapter 7 athi ngiyendisiswa kahle kahle tintfo lengingatiqondzi kahle kahle. Ukhanza ukuthi silibandla la Jehova sita lapha ngekhathi endlini yaNkulunkulu silimele, sitshela ukuthi sitawuhilisheka tilonza tethu. Sometimes that's why ngisho lokuthi it's not easy to live a holy life, ikakhulu if ngabe ulimele. Namuhla lengitakukhuluma lapha ngime lapha ngembili sitawuthola ukuthi lokho singagwema kanjani silibandla la Jehova. Hallelujah. Amen. Ukhanza ukuthi sometimes nginayo le desire yekufuna kuyiphila lempilo yemngcwele, ngihambe endleleni yaNkulunkulu, ngiphilisane naNkulunkulu, ngihambe indlela yami yona. It because kwalesilonza lesilange ekhasi kwami siyangendisa ukuthi ngingagcine ngingakhoni kwenda inzandvo yaNkulunkulu. Hallelujah. Because ukhulumile lapha kulo verse 15 wathi lokho lengikwendako angikuqondisisi, ngobe lokho lengikuthandzako angikwendi, kodwa ngenta lokho lengikutondzako. Hallelujah. Uthi lapha na uqhubeka lapho verse 16, nangabe ke ngikwenda lokho lengingakuthandzi ngikwenda ngiyawuvumela umthetho ukuthi ulungile, kepha ke akusesimi lona lo wenda lokho, kodwa sono lesihlala kimi. Sono lesihlala kimi because why? I am a wounded person. Siyangendisisa sometimes sengendisa tintfo lesengingatathandzi kwana nami. Ukhanze ukuthi sometimes bantu labaseceleni kwami ngiyabalimata kepha angiboni because kwanesilonza lesilelanga ekhathi kwami. Ukhanza ukuthi sometimes even nasekhaya ukhanza ukuthi ngingumuntu lokhanza ukuthi uhlala nelaka anezondo ngaso sonke isikhathi. Why? Because ngalimata ngisambhali else lenakhuza leninyeva lengihlabako sengilikhokhela ebantwini laba around mina. That's why athi lapha lo mbhali nawuqhubeka la kuverse 60, kepha ke akusesimi lona lo wenda lokho, kodwa sono lesihlala kimi. Hallelujah. Ngicabanga ukuthi libandla liyangiva ukuthi kahle kahle ngikhonze ukukhuluma ngani egameni lika Jesu. Amen. Lapha bazalwane nawuqhubeka nalendzaba uthi lo mbhali lapha ku verse 18 uthi ngobe ngiyati ukuthi kude lokulungile lokuhlala kimi, ngisho emtimbeni wami, noma isifiso sikhona kimi sekwenda lokulungile, kodwa ngide emandla ekukwenda. Hallelujah. Sothi kahle kahle lento lengihluphako egameni lika Jesu overcoming egameni lika Jesu ingetulu kwemandla ami, nami angisakhoni kuyigwema. Hallelujah. Ukhanza ukuthi sometimes le tintfo leti egameni lika Jesu njengoba sibantu nje siphila lapha semfundweni lana, singatigwema kanjani ke egameni lika Jesu ukugwema le tintfo leti sihluphako ngekuthi sometimes siphile just a holy life egameni lika Jesu. Njengoba ngishito ekuqaleni ngathi kulukhuni kuyiphila lempilo lengcwele. Hallelujah. Kanti uthixo umbhali wathi egameni lika Jesu wathi tamani kuba ngcwele njengoba nami ngingcwele. Hallelujah.
lento le system leyo kudinga ukuthi sigcine siyendile because ngumthetho lesinike wona uNkulunkulu. Haleluya. Wathi tamani kubangcwele njengoba nami ngingcwele. Leniyevalelo kude umusi lomunye bongazama kulina kuza kunigwema ngayo empilweni yakho. Uthi uphile just a holy life phambi kwaNkulunkulu kuze kutawusuka nathi tinto letiklimatako lampilweni yakho. Ngithi sometimes nangithandaza nangikhuleka uNkulunkulu ngithi Lord please help me kuthi kuze kukhweshe nayi into nayi lesinengiso phambi kwempilo yami kuze ngitawukhona ukuthandaza kahle phambi kwakho egameni lika Jesu. Haleluya. Sometimes kuphanza ukuthi letinto angeke tisuke one day in our lives egameni lika Jesu. Amen. Kudzingeka ukuthi njengoba sitile zeta lapha ku morning glory seta kutawuthandaza ku Almighty God lo sihlanganisile lapha egameni lika Jesu. Amen. Kudzingeka ukuthi ube persistent emthandazweni. Haleluya. Ubeketele mzalwane kutawugcine ku right litawugcine lisukile leniyevalele ngilapho khona utawubona khona uNkulunkulu asonzela kancane kancane empilweni yami nawo egameni lika Jesu. Haleluya. Kumnanzi ke lapho because utawubona khona sandla saNkulunkulu sisebenta upon your life egameni lika Jesu. Amen. Kumqoka lokuthi uphile lempilo lengcwele so that you can be delivered egameni lika Jesu kulesilonza lonaso lampilweni yakho. Haleluya. Lesikuhluphaka most of the time egameni lika Jesu. Le holy life kuphanza ukuthi most of the time iyakusita egameni lika Jesu kuthi egameni lika Jesu kube negcwaliseka kwetinto empilweni yakho. Haleluya. Because you are living a holy life egameni lika Jesu. Amen. Le holy life iyakusita phinze ukuthi kube bede isikhala maybe igephu lekhona lampilweni yakho ukuthi sitha besingakhona kungena. Haleluya. Because you are living a holy life. Hallelujah bazalwane. Now uqhubeka la uthi the holy life unanginakuza ngayo uthi there is nothing broken lengaba khona lapha empilweni yakho. Why? Because you are living just a holy life. Hallelujah bazalwane. Uthi lo mbhali lapha na uqhubeka lapha ku verse 19 kulo Roman chapter 7 verse 9 uthi ngobe lokulungile lengithanza kukwenda angikwendi kodwa lokubi lengingafuni kukwenda ngiyakwenda. Athi lo verse 20 nangabe ngenda lengingathanzi kukwenda lokho kusho ukuthi akusesimi lokwendayo kodwa ngulesono lesihlala kimi. Haleluya. Lesono sitasusa njani ngekuthi siphile lempilo lengcwele. Haleluya. Uphile just a holy life. Utizame mani ngoba kungazameki. Haleluya. So that lempilo yakho itabayihle phambi kwaJehova. Because sometimes uphanza ukuthi kunetinto letisinengiso kangaka ukuthi uNkulunkulu uthi nakafuna kusibuka ngoma nakafuna kuyiva emkhuleko yethu phanza ukuthi iyasibamba letinto letifanana nema abominations egameni lika Jesu. Athi uNkulunkulu nakafuna kusibuka singabukeki. Why? Because lathi impilweni tethu kugcwele tikalekiso netono egameni lika Jesu. Timbo letinyanyisa uNkulunkulu egameni lika Jesu letifilthi athi nakasibuka uNkulunkulu abosothi ngengisakhona kubabuka labantu bami. Why? Because bagcwele sono egameni lika Jesu. Amen. Lokunye lokustasita i-repentance. I-repentance iyasita silibandla la Jehova. Why? Because idona i-attention yethu ukuthi sisonzele kuNkulunkulu. Haleluya. If you repent every day egameni lika Jesu lokho kuyayidrona i-attention yaNkulunkulu sisonzele kuNkulunkulu. Kuyasifundzisa ukuthi siyatehlisa phambi kwakhe sibe bantwana sisonzele phambi kwakhe. Ngilesikhali inkatumulo yaNkulunkulu isonzela iba close thina egameni lika Jesu. Haleluya. Amen. Why? Because we do repentance. Amen. Hallelujah. Bazalwane njengoba ngite nje la phambi kwenu it's not about ukuthi maybe ngitekuqinela someone else. Yinto lengizamako nami lena ngitekutawunika just liphilisi lekulapha egameni lika Jesu. Hallelujah. Lapha nje usilo mbhali na uqhubeka ku verse 21 uthi ngabo ngikhanza ukuthi kunemthetho losebenza kimi
nangifuna kwenta lokulungile lokube kunami shaka. Verse 22, ngobe ngekwemthetho longekhathi ngipokotela umthetho waNkulunkulu. So usilo apostol lana ngobe ngekwemthetho longekhathi ngipokotela umthetho waNkulunkulu. So kahle uya-understand sometimes the tinto taNkulunkulu, kepha ngenxa into lokhanza ukuthi ifuna kumendisa letinto egameni likaJesu. Uyayiva kahle lento nakushunyayelwa esontweni, uyakuva kahle nakukhulunywa ngako letinto, kepha ukhanza ukuthi sometimes nasaphumile lapha esontweni letinto tibose tiyamhaqa egameni likaJesu. Let's try to live a holy life. Kuze sitawudrona i-attention yaNkulunkulu. Amen. Ukhona uNkulunkulu. Kuze sitadvela nasithandaza ukuthi uyathi I ascend in the spirit. Because kunekhona baNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Because uNkulunkulu ngiyamuva nangikhuleka. Angisacabangi lesilonza sami. Ngike ngithi nje nangikhuleka most of the time ngithi Lord, help me, cleanse even my thoughts. Help me, Lord, so that I can clean even my spiritual heart. Hallelujah. Amen. Sometimes because siyona ngekubuka sibe singadi ngithi Lord, I renounce and condemn rebellion, rejections, bitterness, fornications, bloodshed, adultery. Yabo, all those stuff, sorcery. Yabo, is another way. So, lengirepenta ngawo phambi kwaNkulunkulu. Yabo, ngithi Lord, I plead the precious blood of Jesus Christ and the living word of God. Yabo, for the cleansing of my spirit, yabo, my soul, my mind, even my heart. Why? Because I understand who I am, yabo. Kudzingeka lokuthi uzame lokuthi uphile ube pure, uphile lempilo lakunike yona uNkulunkulu, ungafuni ukuphilela lomunye umuntu. You understand? Kuze utawukhona lokuthi unakhuze ukhone kunqoba natimbi nati lobhekene nato. Lobhekene nako ngekwakho kudzingeka ukuthi ukunqobe, awulweli lomunye umuntu, utendela for your own and your God. Hallelujah. Utawusitakala. Hallelujah. Nangiqhubeka lapha sitawugijima nje siyofunza kuLuka chapter 1 verse 74. Luka 1 verse 74. Uthina sesikhululiwe esandleni sesitha sethathe simkhonde ngaphandle kwesaba. Hallelujah. Lithi lelezigisi lana, to rescue us from the hands of our enemies and to enable us to serve him without fear. Hallelujah. Lapha bazalwane nanginakuza nje nangilungisa lesimoni lena nginakuze bazalwane ngarefere ukuthi we at most of the time ukhanza ukuthi sono njengoba sesifunzile ngale kulo Roman chapter 7 egameni likaJesu ukhanza ukuthi letimpo natendeka la mpilweni ngithanda kubikisa ngempilo yami natendeka la mpilweni yami letimpo letimbi letingendisa ukuthi ngente inzando yakhe ungendi lokufuna ngumthetho waNkulunkulu. Hallelujah. Ukhanza ukuthi sometimes kuta kune fear empilweni yami. Ngithi nangifuna maybe kwenta tinto letingabatinhle ukhanza ukuthi kuba nje nelivalo. Kanti livalo litakulimata gcina ngakaphumelela inzambo yasimakathi. Hallelujah. Kuhlale kuletha nje ifear ngaso sonke isikhathi empilweni yami. Kepha lo Luka la ngingakhuza khona egameni likaJesu
ukuthi usuke sagwalisa ukuthi njengoba sasifundzele make ukuthi egameni lika Jesu nase sikhululiwe esandleni setitsa tethu simkhonde ngaphandle kokwesaba. Haleluya. Nase sikhululiwe esandleni sesitha sibuse sesiyamkhonda ngaphandle kokwesaba. Why? Because ngathi njengalamanye ngasho ukuthi because ukhanza ukuthi nawusaphila nje lapha semfundweni langa egameni lika Jesu, your own life ukhanza ukuthi idepende kulabanye abantu egameni lika Jesu. Ukhanza ukuthi sometimes ukhanza ukuthi there is some page, sometimes ukhanza ukuthi khona labakuvalele khona somewhere else. I would like to share with you my little testimony when I was doing Form 2 egameni lika Jesu. Amen. With my friends lebengadze nginabo kumayelana nalesihloko lengikhuluma ngaso, besifola kunzima eklasini lebesibhekene nabo singaphasi kahle ema subjects. So lo mzima lobo ngahamba in my dreams ngathi ngilele ekhaya ngabhutsa sinebangani bami singu-3 sivalelwe lapho esivalele khona bekunetimvo lebitikadze tinyanyisa tinafutela. So ngababona baphuma laphushweni kanti vele bekungimnabo labangani bami thine bekade kungasihambeli kahle eklasini. So ngababona baphuma ngasala mina langekhathi ngilwa nalento lebekade ngibhekene nayo. Kwathi kusendeka lokwavela ngahamba ngathi nangifika esikoleni ngabatshela 2 of them ngathi kusuka namuhla abangani bami nitawuvela ngwa-top up. Bathi kanjani uma sisala sisokola nawo? Ngathi nitawuvela phandle kwenkinga ngibonile. Bathi asesibuka baqala ngathi vele naku-assembly emanakhusi athi nakabuya ema-test abo wakhanza ukuthi mahle kakhulu. Why inkulume lo? Ngilalelisise baphakama baya babuya bangitshela bathi Sandile vele kwentekile lokho sitshele kona. Ngathi yes vele ngibone kusala mina ngisalwa lempi lemuva nganibona niphuma nini. Why inkulume lo? Ukhanza ukuthi sometimes sivalelwe our souls, ukhanza ukuthi we are captured. So yes ngasho kanjalo sivalelwe kepha siyaphila lapha semfundweni la asikhona ukwenta tinto lesithandzako siyendiswa. Ukhanza ukuthi sicinzetele ngalamanye amagama. Haleluya. Uthi nawufuna nje kwenta info yakho ungakhona kuyenda. Why? Because uvalele in another page la uvalele khona yabo. Le live la uNkulunkulu I'm likely to refer to leli verse la Luka chapter 1 verse 74 la lathi khona kuthi nase sikhululiwe esandleni setitsa tethu simkhonde ngaphandle kokwesaba. Phela nasokhululiwe esandleni sesitha lapho sikuvalele khona kumele kose siyamkhonda phela lo Nkulunkulu ngaphandle kokwesaba. Njengoba sengifulile ubufakazi bami ngase ngiyabatshela ngathi bangani bami our lives akusiwe ukuthi siphilela thina but siphilela uNkulunkulu. Haleluya. Kudzingeka ukuthi njengoba senikhululiwe wananani nipose sesiniyamkhonda uNkulunkulu ngaphandle kokwesaba kuze ndawunika sitha egameni lika Jesu i-challenge ukuthi singasasonzeli phambi kwenu. Haleluya. Because akayi ngekuthi nitentele nini lokho kwendekile kepha kuye ngemusa kaNkulunkulu kuthi kumele nisale nikhululwa la sandleni setitha tethu. Haleluya. Lapho ngikade nivalele khona egameni lika Jesu. Uthi lo mbhali lapha uyathi ngiyamthanda lo mbhali uthi lapha kulo 75 uthi sibe ngcwele silunge kuye ngawo onke emalanga ekuphila kwethu. Haleluya. Sibose sesiphila impilo lengcwele, sibose sesihamba in the whole of holiness. Haleluya. Nasesikhululiwe la sandleni setitha tethu. Haleluya bazalwane. Sibose zama phela ukuphila impilo lengcwele phambi kwaNkulunkulu kuze sitamfokotisa uNkulunkulu. Haleluya. Ngitawuthanda nje phindze sibose sesigijima siya lapha kulo Luka chapter 4 verse 18 to 19. Haleluya. Umoya wenkosi ukini ngobe ungigcobile ukuthi ngishumayele
etimbuyeni ungivumile ukuthi ngimemetele inkululeko kulabathunjiwe Hallelujah. nekuvula emehlo ekimpukutheni nekukhulula labacindezelekile. Hallelujah. Uthi lapha lo mbhali umoya wenkosi ukini. Ngobe ungigqobile ukuthi ngishumayele tindzaba letimnanzi etimbuyeni. Ungithumile ukuthi ngimemetele inkululeko kulabathunjiwe nekuvula emehlo etimpumputheni nekukhulula labacindezelekile. Hallelujah. Ngitawuthanda nje ukuthi ngireferishe just kulobufakazi bengathi ngikuthula egameni lika Jesu. Njengoba uNkulunkulu khona ukuthi abakhulule labe kade bavalele khona. Hallelujah. Labe kade bakhala khona, bahlazi bakhala ngaso sonke isikhathi. So leningakusho namuhla ngilethe nje lithemba egameni lika Jesu ukuthi umoya wenkosi egameni lika Jesu shano nje nawe lokulapho phasi ukuthi umoya wenkosi ulapha kuwe egameni lika Jesu. Nakimi ngime phambi kwakho umoya wenkosi ulapha kimi egameni lika Jesu ngobe ungigqobile ukuthi ngishumayele tindzaba letimnanzi etimbuyeni. Ungithumile ukuthi ngimemetele inkululeko kulabathunjiwe egameni lika Jesu. Nakulabathunjiwe umoya wenkosi wente njani usikhululile egameni lika Jesu ukuthi kumenyetelwe tindzaba takhe uNkulunkulu egameni lika Jesu ngephandle kwani kwesaba egameni lika Jesu. Ngasho ukuthi namuhla fear not egameni lika Jesu. Ake asho make emelapha ngembili egameni lika Jesu athi yabona leligama lelithi fear limele ukuthi faith egameni lika Jesu. So ngalamanye amagama ngiyasho nami ngithi egameni lika Jesu ngiyashiqilela ngithi le fear lebekade ilethiwe empilweni yami nawe egameni lika Jesu asithi fear not in our lives egameni lika Jesu. Usho ukuthi I disconnect myself egameni lika Jesu lapho bengikade ngithunjwe khona kuwo onke emandla ebumnyama, lapho bengikade ngithunjwe khona emandleni asemathuneni, lapho bengikade ngithunjwe khona emandleni asemabhudlweni egameni lika Jesu. Because egameni lika Jesu sokhona lobeka khona nqandi ekuqaleni umhlaba ungasekelwa. He is coming to rescue us egameni lika Jesu. Lapho besikade sivalele khona utekta sikhulula. He is coming to set us free through every bondage. Lapho besikade sikhona khona, lapho besikade sine limitations khona, lapho besikade sine spirits of delays khona, kepha the spirit of God is here to rescue us. Hallelujah. Bazalwane ukhona uNkulunkulu wethembekile. Ukhona uNkulunkulu uthembekile. Uthi lo mbhali uyathi ngiyalithanda leli plan ukuthi umoya wenkosi ukimi ngobe ungigqobile ukuthi ngishumayele tindzaba letimnanzi etimbuyeni. Ungithumile ukuthi ngimemetele inkululeko kulabathunjiwe. So ukhanza ukuthi sometimes sithunjiwe asad, but the spirit of God is coming in. Allow your hearts, open your heart to allow the spirit of God to enter inside your heart. Hallelujah. Uze utakwendisa inzandvo yaNkulunkulu. Hallelujah bazalwane. Ukhona usi lapha kulo 19 ngimemetele umnyaka inkosi letakukhombisa umusa wayo kuwo. Hallelujah. Bazalwane sengitawuqedza nje. Ngitawuthanda ukufundza ngalesingisi lapha kulo chapter 4 verse 18 uthi the spirit of Lord is on me because He has anointed me. Hallelujah. He is anointed. Yes. The spirit of God, of the Lord, is on me because He has anointed me to proclaim good news. Hallelujah. To proclaim good news. The spirit of God now, ungasho lapho wherever lapho khona khona, which the spirit of the Lord is upon me. Yeah, ungasho kanjani? Yes, ungasho the spirit of the Lord is on me because He has anointed me. Sesigqobile, soGqobile uNkulunkulu. Hallelujah. SoGqobile ukuthi ngoma ngabe bekungafikani
kholwa wena, have faith lengekhathi kwakho enhlitweni yakho, because umuthi wako konke is our heart. Wako konke wale system yethu lasinike yona uNkulunkulu ngile nhliziyo yethu. Hallelujah. Sizapha nalokukholwa salikholwa leli livla uNkulunkulu ukuthi lithideni linjengoba linjalo egameni lika Jesu. Lengekhathi kwethu enhlitweni tebebeleke centa lenhlitiyo tebe nasikhulula leli livla uNkulunkulu ukuthi sengigqobekile mina ngale sandla saNkulunkulu upon my life, upon my heart, upon my family, upon my children egameni lika Jesu. Kutawendeka accordingly the way you believe. Hallelujah, hallelujah. Ngeke uNkulunkulu akunike into egameni lika Jesu lo ngakathe ungayinaphuzi lengekhathi enhlitweni yakho egameni lika Jesu. Utakunika lento uNkulunkulu lephathelene nale system nale nhliziyo yakho. If you have faith egameni lika Jesu, kholwa nguye khona kuxhumana naye egameni lika Jesu, uNkulunkulu utakuphendula lokho akuve kunjengoba kunjalo. Ungabi ngumzalwane lohlezi njalo ugceka timfo taNkulunkulu. Utakuphendula uNkulunkulu because uyathembela la kuye egameni lika Jesu ukuthi songigqobile egameni lika Jesu to proclaim good news egameni lika Jesu to the poor. Hallelujah. Athi lo mbhali lapha nangibuyela kuleswa ngimemetele umnyaka inkosi letakukhombisa umusa wayo ngawo egameni lika Jesu. Amen. Ngidawuqhubeka ngelapha kulo 12 uthi wase uyayigoqota lencwadi uyinika Sikhondi ubuyela phansi uyahlala bonke abantu esinagogeni bambukisisa. Waqala wakhuluma kubantu wathi lamuhla lo mbhalo ugqwalisekile njengobe nitivele nje ukuthi uthini. Haleluya. Waqala wakhuluma kubantu wathi lamuhla lo mbhalo ugqwalisekile njengobe nitivele nje ukuthi uthini. Haleluya. Kudzingeka ukuthi ubosesekuba nestembu lesigqobako utivele nawe lengekhathi enhlitweni yakho ukuthi yathi ngiyativela. There is something change. There is something change. Lengiyivako lampilweni yami. Haleluya bazalwane. Nje bazalwane sengiyaphetha. Asichubeke nisimkhonde uNkulunkulu. Wethembekile. Ngaso sonke isikhathi. Haleluya. Amen. Ndawuthanda nje kuyishiya lapho mfundisi ndawuqhubeka kusasa. Sitawuthandaza. Amen.